Seneta wa kaunti ya Meru ranoe munini wa speaker ndeni mbunge ya Senate Kathuri murungina reti manto mwanya yara kuthira gita na mbere kaunti ne ya Meru murumno ye UTONGERIA. Kathuri aritete ugibo kinyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua tirimana na bunge ba Meru na kinyuma ya rais KWARIRUIA UTONGERIA wa kaunti Boniface Mongera na chamanithia na Seneta ona na utwachu ikinya. Ere gikaro kia mwako emwe na Seneta wa kaunti ya Meru na Kathuri murongo ogorobwa ntukwenarua na tutarire na gotokinyithia kinya gwa kinya mibango engwataniro iririo kumigambara MCs babunge kaunti ya Meru kwethorera kiarukana kiri bunge Senate ni nyawe aja Nairobi. Kathuri akiaria kambuge twachemene na deputy president echo na twaria kwa kirefu mantu ya Meru nora Meru ibatiokara na mbuge muchemu no jure kona antu bakiura rimwe ni MPs bari bonka bateta assembly na bateta Kenya governor no kumenya mantu za ija ire bairwa na utumba gutotatu mantu gutire bete so atuge members ba National Assembly na Seneta uni ni umana kuruba renja so manga tuirebe na munini wa president na toranie tuitite kwa approach ntetwe na method iriku na ina issues iri na natubati tudiji na tugochemanya na deputy president na president oregirwe uga na ranenkere munini wewe rutha na mandate ya ku make sure au karande na leadership ya Meru nikenda Meru igachoka retu ire kumatene na tugokarande twaririe kwa kirefu na twetekaniria imuimu kinya deputy president twije ntatuira MCs bali saga no twira ku interact na bona kwaranira lakini tuona kinya muhimu deputy president yakara bonde na no ya approach yewe nonto na kondo bathikira na igwa thina chao imbi na concerns chao kiri governor niriku na kwao iturarire na twabanga na watwika muthenya jwa ntugwe kiumia thainyanya akomba kuthora nafasi akalende na members wa county assembly ya Meru nikenda omba kumwereza concerns chao niriku nora benda ndatuchumbo taturiwa no tulazimu thikire antu no borire ibuborenda okay ibi bicho thina chenu borenda tutatuata nikenda no ekarande na governor amwire concern ira chena MCs nije no athikire concern cha governor rĩu kinyereta timu icio igĩrĩ nthĩ bakarande bare amwe akethera igitwe ntere cio igĩrĩ so ntugwe kiumia tugethora twina muchemuno jungi members of parliament tugethora bareo na members of county assembly nekena nabo tubatikira twinde turi amwe na deputy president na tukiuria mheshimiwa Kathuri murungi tubona ntukwira we bwinde governor Kaira Mwangaza atarikiri muchemuno juno gutwira gutumba kwethira bwirikane na gutatua mantu jonthe kiri muchemanio jumwe perhaps Amiru betere kona governor Kaira Mwangaza agitwari na ndeto ikere ni ikinyira muthia ningwitikia by next week kinya ngabana bakomba kwethira bakarinde na deputy president nikenda bomba kwaraniria na kinya ngabana mwera concern chiawe na uria kuona athikirwe ni deputy president nikenda riu omba riu kubakarithia ndi bonde okay kwina furunu ikwerekana bukarande na deputy president bwekire mikakati na bwauga kubatere kuthokoni reduce minimums kana matako jeria governor Kaira Mwangaza batere kwethirwa kingia kenda omba kwethirwa mugwata mbaru na bwendera kwethirwa bwe mo support kwalia mano tutwina ugatha eje na nugo batongerete kwina reduce minimums bwegire governor Kaira Mwangaza especially ntegwitikia nontu nukumenya ri president yauga nojo kiti njukumu ya gutethia governor Meru president naije kimotojo ahora kwenda Meru ikara na enderegirwa arie kiriari na uga concernire nacio na ingwitikia batwetika twari na ine conditions na governor na uni de Senator Meru uno kuminyikarite bunge miaka 10 na naindi Senator Meru na murungu ampagitiki kinya kia deputy speaker concern yeji ikini sana ndi one of the senior political leaders baraba Meru na rira Meru kugwatwa na mantu jatebu ikinya oni kuigwa kinya kiao inkuigwa kinya ntikugwata inya mzuri onto ureta wakarajo kwerwa ugerwa zaza ni wale watu ya Meru you know so tukwenda Meru icho kare twire shimena na
personally undi very committed kuleta ngwataniro na ku make sure tugwetania turi amwe twinde MCs na Kenya MPs na governor na witaga kamera na utukira Bruno teko blinke kuga president na kwenda kwiji na kwa kubanga kwezero agitithia kana kisovu ntetu cha county ya Meru na kuthira msozo jura joryo pengine no ile ntuba Meru atwirigirite county ya Meru ithiro igarukana kwa oria county ya Nairobi agarukira kagita kamwe mba kwethiro ikenderetho jeshi twirigire governor Karamongaza kethira kia micromanaged ntegwitikia na ntegwitikia juju moroto jwa president gakwenda gikwithiro kwina ngwataniro na tumenya na ara kwina issues omba kujuria marinya jara na tumba gwetanya twinde turama lakini for sure ntegwitikia president enda mono twitarutira Nairobi ejukirie I don't think ni rutire akwenda so Meru igachia thereo na inkwenda kuhakikishira wananchi no timbonete concern Kenya kiriandu utiro Meru igetarutira Nairobi yetire gutwiga ngabona gwitweretwa muntu unge okumenyera metropolitan ya Meru I don't think ni rutira twitite kagita kambere gwitwa deputy president Rigathi Gachagua netete MCs pamoja na MPs mwezi mmoja uthiri na ibo decline invite gutana mbere on Sunday perhaps bo kwera MCs baliki na pengine ba ku confirm bakethira bakija muchemane jo kana bakarega ntegete MC betu te antu bomitie mitwe no tukinya mbere kumarira twambiririe kinya kubareta amwe ibari willing mono itwakaraga ndi na leadership na twakarande na MCs na kwa be tayari kugwatanira na ngabana na betana mbere kila gitoneka kini nafasi ile gukarande amwe na bwitikaniritie abo karande butatua maneno so kinya MCs inyabimbigie tubakiaria na mitambo mwanya na berinde mono kugwatanira na county government gwatanira ngabana nikenda Meru igetana mbere ankoli atire kulingana mathugania yaku no kona kulingana ule president ugirekire karo na ndikibante toicho ati batethire governor Karamongaza nontu patikire bona kana atina uwezo bora wa kumanage county atina experience ile kumanage county bobwega no kona ja governor Karamongaza atina ume kana experience yu kuitithia county Meru na mbere I think ngwataniro rji eja uni kuona Meru ikethira isasawa nontu ira ikwendeka batu twinde tuli atongeria bathuri Meru na kinya unite kandi na akiri yonthe ire kwendeka na kiri binadamu uti mundu utenda ushauri hapa na pale kinya gwatwika gokaria tara lakini ugikonsota gantu bangi utira mugwita ngugi kinya unire seneta imburagia consultations mono kire MPs kore kinya MCs imburagia bukona tugetira gukarata so muntu wonde gwatwika no kumba kuri ushauri ingwete kiotera moine ko kwa kimuchemano jono monkabu insist kwithiro kwena utongeria bwa consulta kana korania kirera kwitana mbere tumba kuthide muchemano jora tukariaja kamemena na arua atwetere tukarendi sandi tukarendi na ngavana nikenda twindo tumba kwaraniria na tumba gwitaba kira kinaja ngukwira ingwataniro na kinya kwaraniria kwa mono bure atongeri kinya gwe family batuga gwe family mukuru atukwaraniria mwekuru tu kwarania na ana family witita bwega so tukiaranairia twinde family uyomba kurungama negeta kuraja tukiaria nteto cha kwaria na kwaraniria gwe family imwe kuma nteto yo kuthithika ya impeachment na bwatimana na munio rais bwa bunge ba county ya Meru ukwarania na governor Karamongaza no mantu jeta mpara tu ugo kona jagita kaora na system nantu jeta kaora systematically nikenda tumba kwa chibu jara tukwenda kiri mumero ande muntu ujura uri ongozete process yeje in deputy president maybe deputy president ali teno nontu no chairman wo mekaro giki nontu teni convener wa chairman yeje nwetu ete nafasi omba ku consult yanto bonde so mugothe iba kwaraniria nikenda tumba gwita twinde tugwataniririe Mheshimiwa Kathuri Muronge Senator county ya Meru na munini wa speaker kire bunge Senate na mugambi akathira manto joja kugamba mutonyeria u atibatere kwithirwa agitonyera na kongera jagiro tudoba kongera nkathokia kwa tukinyire muthia rito ria kwa Boniface Mongera na tukingina ngine kinene ke Mheshimiwa Nairobi.